米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。O matumasay no mikumi no kawas i nikatalangza no orib ita。生命的软弱之处，满有上主的恩典。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚杜苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以萨卡杜萨阿古林多。Dosa ko sa ko at sipang sa kasiwa at tusir, suar sa lipahak sa kako a paseneng to nikatalang sa ako. Ta pakai ni to nini a mahapinang ako ko itser ni Kristo amilipot i takwanan. Saan？ 我特别喜欢夸耀我的软弱，好使我觉得基督的能力在保护着我。哥林多后书12章9节。Salikakao, o tatihay kung nikatalangza no orib saan kita. Saka sapifalit kita to talangza no tireng a pala pangzalay. Ikaw rira, dengan o talangza ay kita, ta pasorin to nika talamaan no mikumi ni Yes Kristo, a mamalu pitieran ato sa palama no orib ita。我们都认为软弱是不好的，所以我们想要改变软弱成为刚强。但我们也只有在软弱的时刻，才会相信耶稣基督丰盛的恩典是我们的依靠和帮助。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，我一直阿杜萨巴拉玛诺奥利巴哥。ko tatamaan nay amikumi no miso. Saka sarutsulan ako kufalutso amitier itiswanan. Ta anu tatangjangza kako i sa ay katalaw sa ay karaw-raw kufalutso ako. Nika o matumusay no rihalay no miso. 上主啊，你丰盛的恩典是我的力量和帮助，所以我要全心全意信靠你，好让我即使有软弱，心里仍然不忧虑害怕，而是满有你的平安。Pakai ni i tatamaan nay ang nganganutapang ji Yes Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。